Zikhumela nomlothe inkakha zikamaskandi ebesenesikhathi eside singabhekani. Ngimele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kade mina lami igama bese kuntuthu ngakhumalo bathi ila sibona amakomedi. Mhlawumbe makuthi usemusha kuleli khasi uzophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nganza kwethu izinkakha zomculo amaskandi aligezo lakamgube wasematimatolo kanjalo nozakwalo ucela zimnike mtshali zikhumela nomlothe emuva kweminyaka zingabhekani. Lezi zinsizwa zakhela udumo ngesikhathi zisungula iqembu elalishisa izikhotha laselibhengisela kancane abanye omaskandi libizwa lapha ngama-SAP. Ukuhamba kweminyaka ucela zimnike nomgobo babuye bangabona ngasolunye kwase kuba-ke ukuhlukana kwabo kanjalo sebehlukene-ke bake bathi ukugadlana ngezigoma, kodwa-ke impi yabo iyangayandawo. Umgube uvumile ukuthi zikhona izingxoxo seziqalile phakathi kwakhe nocela zemnike. Ngumuntu-ke ongathanda ukukhuluma izinto uma zisezama ukuzilungisa engakafiki isiphethweni sazo. Uthe-ke ukube ngenxa yabalandeli bomculo wamaskandi belokhu bebenxenxa ukuba-ke babuyisane nocela zimnike. Bathathe isinqumo sokuhlala phansi nocela zimnike umfoka mtshali bazama ukubuyisana emaphutheni enzeke eminyakeni eyi12 edlula lapho kwasunguleka khona kwahlukana iqembu ama-SAP. Uthe-ke ngeke kusasiza ukuchaza ukuthi-ke babehlukaniswe yini nokuthi-ke ubani wasefuna ukubuyisana eqhuba umgubu. Uthe-ke bobabili nocela zimnike babona sekunesidingo sokuthi bazame ukuhlukanisa iqembu ngenhloso yokuhlonipha izifiso zababelithanda lehlangene lapha. Nicela-ke ukubona umkhuleko yokuthi lesi sinqumo sabo sibe yimpumelelo futhi-ke lihlangane lingaphinde lihlukane. Esephethe umgubo uNkulunkulu nedlozi lakhe ngokwazi ukuqhubeka nokuhola ama-SAP nakuba engasekho ucela zimnike kuwo futhi wanxusa ungoma yayona angangabe asafaka unyawo lwedada njengaseminyakeni edlule. Ucela zimnike ushaye ngamafishane wakuqinisekisa ukuthi yena nomgube baphezu kwezingxoxo ezihamba kahle futhi abantu abalindele umsebenzi omusha ama-SAP esebuyiseni isiqi ezakhela ngaso udumo eminyakeni ewu-22 eyedlule. Ngazo kwethu izona ezihamba phambili la khona-ke insizwa alimgube kanjalo nocela zimnike bazama imizamo yokubuyisana baqhubeke futhi neqembu babelisungulile eminyakeni edlule laphana elibizwa ngama-SAP laphana elisaqhubeka njengamanje lihola laphana insizwa ali umfoka mgube. Nathi siyanxusa siredenkezwe ukuthi baqhubeke nemizamo yokubuyisana laphana liphume icwecwe labo laphana baphezu kwalo. Ngaza kwethu sengiphuma njena-ke ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.